isa zo te channel ka lo lom le vek chu a January ni nga sang ni le som ni parukani Venezuela boru khovel mi puin kan ngai ven mek lai hian Nigeria rama chuanin ISIS lam an lo che vele ta mia mai boka Nigeria lama hianin Boko Haram helpol tele ISIS te hi an rang tharveu maya Boko Haram hi chudun ma tanga helpol lar tak mai no pangro bo treu thin tu te helpol chim tak mai kha han nia Nigeria hian tun hna ya ISIS ho an ron in bun thara an ron in truk khom thar tila ma lakna lian tak mai an ron khalpui thara Christian ti du dana ang hial lang thei turin Nigeria hianin Catholic school no pang angte han ruk bo chiam te halar khop mai tin poiselo nun na suat angte abekin Christian population target an ni de uzela khawang khan Donald Trump khan in Nigeria chu ram in ngai bik le ngai ven ngai bik ni khan alo soi to a khatianga an che zel ani chuanin operation lian tak mai Nigeria kalpui ni tur thu mang khan Christian mi pui thawang Trump khan a hawani kha khatiang khan thila kal chho zela December ni somni paruka chuan Donald Trump khan in be pui thlak na lian tak mai Nigeria khana kalpui ta thut mai ani kha ISIS mun ma lian tham tak mai in US in do thlo na rol te khan an va be ania kha tam tak chuan Christian mi pui Christian ti du da na tok mek tuar tu te ti du da tuar tu te thawang hona ni Christian mi pui channan Trump cha chuak ti te ponan soya kha adik reng tho ani ol khatiang thila thlan hu khan Nigeria ko chaklama chuan silai keng ten khopa khata be pui thlak nan kalpui mi som thum chuang zet mai an that te renga an rubo treu bogani mitam hutu te chuan motor chuang engemaw zat an ron kal demo khuwa kasuan daji marketa silayan ron pong ka chiam ni nan soi Nigeria ko chaklam Niger state a silai keng te hian khopa khat an dapa he kho ami somthum vel an ka phlum midang po an rubo bogani tin an soya buena na se takara be pui thlana hung bera hianin mi puyan mangang viau nia soi ani Niger police thupuang tu wasiu abiadun chuanin cholni khan thu chua siamin he poi khoina thlenga hian mi somthum chuangin nunna an chana mi engemaw zat ruk bawan ni ati abiadun chuan internet laidar li le achan ve khan demo khuwa a kasuan daji marketa silai keng an ron langa heta hian dor an hala eitur an ruwa silain pongka chiam ni na soi hetiang ang thil thleng be na hi Africa rama mi pui tamna ber Nigeria chuanin thil thleng fo ani chuta chuanin gang sual tak gang rual sual tak an oma tual chung mi te an be thut thuta chutiang chuanin an roka eitur an lak saka sumte silai me pola chuan olsam em mai le ngala an sarkar hian heng ho te then fai tum ve bok ma se ti ngai na lam a hrelo nge ni buena hi akal chho zel ania helai Nigeria ISIS emo silai keng pol dangte ina mi pui an room thai fo chu rampo na treng US in aron be pui hial te po an ngaya an sarkar hian chaklo ve viau ni tur ani police te soidanin Kabe district National Park Forest satranga runkal ni in heng tuna silai metpuak tu te chungchang hian soya helai forest atang hian silai metpuak putu te hian runkal an ron chuak ni an soi forest reserve zau tako oma chulai chu ral thuam keng te tan khopui dom tak ni te pona lang chu anin him na mun an kulpui pakhat angin helai forest hi ania forest ya cha viau mai boxia security force lam le sarkar mi le sa sarkar ui sathiam te tan po han lu chua mai a har sa ni a soi ani in thup na mun tha tak ka helai mun forest chunga hian silai keng pol member thanam takan nge ni a soi ani mitam hutu te chuan motor an ron khala ther han lovin mi puan ron kap chiam ani mei cheno pangte po an zualawani ti in heti lai hianin hliam tuar dausa sakule chuanin Reuters a thrila poi khoina thena tang khan security force an omlova helai hmuna hian police an omlo boka ruang hi ge manin kan buai pui vekani ti in helai hmuna cheng pakhat chuan Reuters a thril Niger state a Borgu local government area chuanin November thla khan poi khoina lo thleng to boka Catholic school atangin school no pang thanem takle zirtir tu an rubawa an vain zathum chuang zet an ne thlakhat borvel zet man an ni hnuwa khan chua le an ni ta chowa Niger state hi tun hai thlainga moza chung khan tharum thon tuarna sa tu ber an nia Nigeria chuan tharum thona tuarna sa ber state an ni security force te chuan be pui thlak mek
ni in an soya amaro chu tharum thona silai keng chet na ang te hi an la met mit hlei thei lo ani jina kan soita kan khan United States President Donald Trump chuan in Nigeria rama Christian laka be pui thlak na anga soi kha sipai chakna manga chan le ta vo thina chutiang chuan Nigeria sarkar nen po tangdunin ma an la to ania Christmas vok vet khan be pui thlak na thleng ani kha amma ero chu Donald Trump ana Christian mi pui ti du da anga Nigeria a helpol te apu chungchanga hian Nigeria sarkar chuan Christian mi pui te ti du da na bi ko omlo ti in an hnial ve thunga Muslim mi pui te po ti du da tur tu hian an om ve ni in a soi an hria tenge Nigeria hi Muslim ram ani Christian po tam tak an om ve thona chungin le namte naw sa khodang betu te po an om ve thawa Nigeria sarkar hi chuan in Christian population big hi target an nilo ti in thu chu an siam thung ani ral thuam keng pol tamber hi Muslim an nia chutianga be pui thlak na kalpui chu asa kho ang zong in a thlenglo ni in Nigeria sarkar Muslim sarkar chuan an soi thung ani US chu Nigeria ne na tho hona na in December ni somni panga khan Nigeria ko chaklama ISIS fighter te Christmas ni tak khan thlona mangin an be chiam ani kha kha Donald Trump an Nigeria rama Christian te ti du da na chanle ta ni ang ti a soi nuwa a malak na ani ain tiam na ti hlotling ti te pon soila di khome Commander in Chief kan angin United States chuan Northwest Nigeria a ISIS terrorist scam laka na sa takin be pui thlak na kalpui ani chumi ti tur chuan in order ka pe ani ti in Trump chuan Nigeria be pui thlak chungchang kha soi nge ani kha tun na hian ISIS hi an ron har thar ti ila an thom kan hre chhole meka kumeng mazat kalta khan ISIS helte hi khovel helpol torot ber mai helpol tri khai le khovel pona an hloron mi pui tam takina an hloron ni te pon soila di kome an chet dan kha arab thlakin ro wa thin khop renga lu an la mi maya tenga lu an tan lai thalak te video te an post choi anti viral choya an chet na kha mi puin hlau se tri khai se ti kha an du dan ber ni te pona langani kha ISIS hel khovelina mel hre dan kha nia US te le tangrol pol te chuan ISIS tirem tur khan man la renga ISIS ho hi Muslim kal filor Muslim kal sual chutiang fir fiak te chuan nia an mani Muslim sarkar ngei te pon ISIS hian milbik lova tirem turin Muslim ram tam takanin tel khom ve tho ti ka hretaila Middle East lama chuan Saudi Arabia kai hruina hnuaya anin tel khoma ISIS ho timit turin theitopin man la ve tho chu US po hian a thlop thaviawa Yemen ate po hian hei Houthi hel te po ISIS hrin chhuwa vekan nia Houthi hel beitur po hianin Saudi Arabia kai hruai tangrol pol ten ma han la maro chu tun hnaya Qatari le Saudi lam kha an malak dana khanin muthiam talawa Yemen a hianin Saudi lam hian thlopan naya Qatar lam hian thlopan nei boka chungan thlop te chuan thlopan nei boka Qatar lam hian thlop hranan nei boka an malak na in tilung oilowa Saudi Arabia phei chuan Yemen na tangin sipaya ala chuak nge ni kha anga po chu ni se helpol abi gen ISIS te tun hayan ron thang har thara malak na enge moza tan ron kalpuya mani pon Syria khan US sipai pani le tong le tu pakhat an thi nge ni kumrei tak chung US sipai Syria omte hi be an ni to lova hei tun haya ISIS hel Islamic State hel ron Indian tharle hian US sipai pani nunna han ron lak sakani kha Trump chu thin rim khop maya an phubala kan yang chanlen na tak Islamic State laka hin kalpui ani ang ti khanin Irana be pui thlang na len tak mai US khana kalpui ani kha chuti lai chuan Syria hian Islamic State te an ron vung tharle me ka chu wang chuanin US so ni lo British le French pon nimin mai khanin be pui thlang na len tak mai an kalpui hei hi Venezuela thil thleng kha khovelin an ngai chan na sata wangin hemi chungchang hian hria ta lo viawa Syria a Islamic State ral thuam da na mun chu British in do thlona le French in do thlona ten an be rep mai boka hi po hi ngai nom takani French le British in do thlona te chuan Syria ram le hnuai mun ma Islamic State ho in ral thuam an thuruk na mun chuan lu chua Indo thlona tanga bom chak takan thlak chuan chung lai mun chu phin dar ni in UK Ministry of Defence chuan a soi internet lai thil thleng kha ni a guided bom mangin he mun helai le hnoi muna tunnel chunga hianin ral thuam da ani chulai mun chu
guided bomb manga khor chiat ani Syria ram lai ta khopui Palmyra bula tlang ram biala hani atira chuan target hi hlotling takin ka ani thu tarlan hani thu chua siamin ministry chuan typhoon FGR4 combat jet mangin target hi bom ania Voyager refueling tanker in a troi boka hi han soile lokila Syria ram anga target beitur hi chuanin air refueler anti boruwa ka thlona tui thun thei angchi thlona lian oil phur kha artil veangaya a troi veangai mun hlatakani wangin boruwa ka thlona tui thun angaya chutiang chuanin fighter jet an thlok chuaka reconnaissance thlona nen en thlangna thlona nen te drone in an troi tlang pui boka tin thlona tui phur atel veangai boka khatiang khan an thok rip thin khop mai Israelin Yemena KM Sangkhajaret Borvel se tabe pui thlak po khan hetiang che hian an che vathlok choka vo bom satlia mai angkha a thei haulawa KM Sangkhajaret Borvel se ta chuan thlona tui boruwa ka thun nge angai let le lampang hisapin chutiang chu hania thlona tamtak an chet chua angai ti la adik mayo me UK hian typhoon FGR4 combat jet an tir choka friend hian engthlona nge an tir hi puana nin lova Voyager refueling tank ten an troi anga boruwa ka tui thun ani chutiang chuanin Palmyra tlang ram biala leinhuai tanela ISIS saural thuam da chu an va bom chena saviau ani UK Defense Secretary John Healey chuanin UK hian ISIS resurgence engpo ti top turin kan ran rol pui tene thei top kan chua don ani tuna hianin ma kan la a hei kan chol san don lo ti na soi kan khovel kal phung le kan nun phung kan nun ho na kan engkim ti che thai ISIS fir fiak lo tak te ti bona turin be pui thlak na lian takin kan kal puya kan sipai te anin rolani heta hian kan sipai che chuak jong te chunga lom thu ka soi ani ti Defense Secretary John Healey chuan soi kumsang hele som pakwa thleng khan Syria ram hun thren kataro rel tu Islamic fir fiak pol ti top tur khan UK tenen France US tele ram engomozat tenen khan be pui thlak ron thin ania an rem thokhat viau to emoti lain hei tun na an ron har thar le a ISIS ho Islamic State te manipon US na be chiam ka heng met le tur hian sarkar engomozat anin lungrol chhole meka an malak na kan mu chhole mol don ang khop mai ole kha thina han kan handu tok le photanga kovel thil thleng tharin dona tu tharani ema rambial buena ni emo han thur bingai de wang chi te heta hian kan han ti chuak thina in longai chang zel don ya tu tok le photang